Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin baka kami jong uhebrit Josiah Dhar, kakong Wilsi Dhar, kalah kerpat yaki ba kejela, ban kner yaki lat jingeram, nakabenta ban la, ban pak sumar yala ukun, halor ke jingdon jong ibenta balik, ha ke kemat, kabana syaka diang jong u, pada hadin bala pendap, ya ke jing syak sumar, padru, hadin bala pendap, ya ke jingle tes dagi doktor. Nakaliang unongsan hima, haba persyang ban but din yaki aka baro, lalap shisha, baka dakli, kabadon haka weni ki kemat jong niu hebrit, kala ja bat kuy, bat ulala ban pej, bat yoi gum balong lem ki wei bat ki kena rit. Kendian haka bedei bat ka jinyat lenti jong kakong Wilsi bat la ukun, nakabenta ban pak sumaria laki kemat, kilami na nongba shilong nadu ka khat pratrik unailar arajar arpulai manaka daw balahap ban pendap yaki babun kites bad kita ki jingpet benya dai tat hadu ka arpu nyotrik unai wing arajar arpulai lala ban sedang ya ka jing sumar bad hadu mentah ne ukna udan hapdeng ka met ka basyat baklai kumta hakabe dei bad kani nakaliang kakong Wilsi kadon kumni man pensyai syabaro kipat ba kibala senyang yikilat jingerap paper aku ban penpau ke banung kong syakipat ba mo kiba kersan bat kiba sening ban no dakakti ke basbun ka jengki kan tingi ngilayo ya kan kalat ban sumar no ya kan ka khamat jong ne uklung ti mentah ulayui ti ngai kuble ya iwi pat ba kibru kiba senyang bat kiba kersan ya una uklung jo saya ti mentah ngai ba fi kipat ba finyo ino ya una uklung ba ngila dap ban sumar u ti kajing sumar u kalong hakasnong Kathmandu Satish Nepal ti mentah kadai ka sin kabalai kabangila dep ru banwan ban check up ya une klung ndai kakam kaya bet syakmat ti mentah lada don manu ru na pedeng jong pi kipat ba mo mentah filayu ya kane kanuksa lang ba une klung jo saya ubama pi kipat ba pi kersan khamtam yangi kibaduk bat niyo ru ya kane kalat ban sumar yo ti leksi nang ni syakmat mo lada don kinu kibadon kijing stom hakmat kila banwat ya kane kalat ban sumar bat ban let sumaru shathi shapo Mechi Eyes Hospital hapo Nepal kajing lun lada ngilet shathi ti kajing lun kaduna hakarukwam sumar hakalan kapisa pilan hakaban sumar kajing lut kaduna kayarap ruhi shibun khamtam ini kibaduk kibasung ti kajinglut kadai tang hakaba kalut hakaba syong kali bat kabai bam kadai tang kata kalet bat kawan ti yaka jing sumar pade hakasni ba operation yaw no khulung ti kajinglut kalong hakasni ba operation kadai saupo kadai da kapisa Nepal ti lada khain kulum hakapisa ka jongi ti ngathrai kalong arpo tang kumta daka pisa India ti daka pisa Nepal state kal poi saupo ti nang tapade long shwa ban operation ru kadon ka long kila tes kila le kitu kini kitai handrai ka jing siu kolong ka baduna ti ka kalong kumta kan mo nama ba hakajing sumar lada dei bangi sumar kumba betha naka hospital na po bansara ti lada hagu hati te kamo tang chisin sumar kalalut kepisah nama ba silak tam handre hakapisa ka bami bayolum na kajing ya senyang kipat ba kadai silak sapusan ti baru kata silak sapusan ngila penon kam hakabang ngila let ban sumar yo na uklong ngila hakasin kabalai ti hakasin kabalai ya kane kepisah la penon kam lut barkhot dan jintut iru em ka khamat ka biang bai andala dep ya kanika operation ru kila ki doktor kila le ban tes ya kanika khamat bakala ui na em bat
ka longkum no ka khmat handai andala dep ya kane ka operation hadin chisngi ki iris bat nangta ki check ya ka khmat nda ki la check ki doktor ki dap da ka jingkemen nama balai ba ka khmat ka lala ban yui namar shwa ka operation ki la ong ba ngim la ban pensisa ya phi ba ka khmat kan yui ne em handai andala dep ya kane ngangai ba kane baro kadai ka kubor ka ba uble ule ya ka kamba ladang idon ka jinge ba ka jing chania hau hi ubayalam lenti ya kane ti andala dep kata ka jing sumar pade andala dep kata ka tes ka ek baro ki doktor ki ong ba ula yui te ki doktor da ka jing kemen ti kumta ken nakapor syakapor te ki ong yangi ba ngi de ban sim khia ya kane bangin leit ban check up man ba ki phawan maki menta ngi haban leit hadin ar banai kamot kan hab hau banai mach te kumta menta pade long kumta ki ngi hab ban wat beng ya kalat ba na ingin yo kalat bangin yo beng ban leit ban pendek ya kane ka check up ya khlo Hato hakapor feel sini pa di tamo pima loi beran stam long ni kadang ni kita di beran pak jelas hakapor mangalit sa Nepal ti lalay rangkat ban itu iba ibalik ya senran yang inaduk pasdang ti shwa ya kataru kila don kiba phone yang ilang ba utu number ba kiyo na po ka news ti kitaru kikwa banle sumar ti sapo Nepal handai saud na pedeng jong kita keyboard yang i ti andala po syati te makiru kumju hi lale ya kane bat la sim dawai kila persang hiru ban wat kilat kilanti handai kiru kisam ya kata kalong ka kubor ka job kan ya kiru ting ai kuble kidbok kedrueng ya phiki padba baro kiba anu bat la senyang nakabanta unu khulung bat ka kubor hiru kalong ka job ting ngai ba baro phiki padba phi lakwa kan mo ban yui ba lesi kikimi kikpa kila pendep ne em ya kane ka jing sumar namar ba kat kum ka jing ai ka jing no sening ka jong phi te kuble shibut